Ibig sabihin po, Pampanga United for streamlining health towards universal healthcare. Of course, ito po yung tema natin dito, is ni-strengthen natin ang primary healthcare. And of course, importante yung championing the local health governance. Miyabe-yabe la ring Mayor Ketty Pampanga bang magpirma king Memorandum of Agreement dikil king implementasyon ng Universal Healthcare Program kayabe ing Department of Health Kenny Clark, Lunis ning February 12. Agpangkang DOH Central Luzon Director Corazon Flores, antiya mong model province ing Pampanga pauli na ning karelang strategy king mikakasang rollout ning batas. Nung no kanin, bababadala kareng balang balen ding priority healthcare program ning probinsya. Of course, part of the UHC, dahil ang Pampanga ay isang implementation site, meron po tayong inter-LGU cooperation and of course yung ating MOA signing para po yun sa nag-agree po ang provincial government with the municipal government doon po sa gagawin nila para sa whole province of Pampanga para po sa implementation ng universal health care. Ang focus program po natin dito yung tuberculosis, yung non-communicable diseases dahil ito pa rin naman itong type 10 leading causes. Ito pong ating immunization. Gusto natin yung mga bata talaga maprotektahan sa mga vaccine preventable diseases. So pinaprioritize po natin to. So yun po yung mga priority po natin. Kapamilataning may sabing programa, midinan lang upaya ring LGU apasiknan ing monitoring daring balang pasyente. Agpagkang Dr. Renalyn Tungol, ing Provincial Healthcare Officer 1 ning Pampanga, maragulyang saup ini bangkanitang malingap laring memalen. Well, ang province-wide health system ay magbibigay ng tamang serbisyo sa bawat kapampangan, magbibigay ng karampatang serbisyo ayon sa pangangailangan ng bawat pamayanan. No? So ito po ay magiging strategic yung ating mga directions dahil mas pag-aaralan ang mga serbisyong kailangan sa bawat pamayanan, sa bawat munisipyo at sa bawat syudad dito sa probinsya ng Pampanga. Atin lang ausang local health maturity, rembalang LGU a barometro king rollout ning UHC agpangkang tungol. Keni rank 2 yakanu karenggang probinsya king bangsa a compliant king batas ing Pampanga. Anya mayaw siya ining model province. Samantala, kapamilatan ning Universal Healthcare Law, birinan lang mas maragula pondo ning Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, reng sakit adurog pa kareng keraklan kareng memalen. Agpangkang PhilHealth Vice President Walter Bacareza. Isa po dyan is we have increased the top 3 diseases in the country which are stroke, tsaka yung pneumonia up to almost 300%. From about 20 to 80,000 and so on and so forth. We have also increased our support for cataract from 50 cases a month to 200 cases a month. Ano ibig sabihin yan? Hindi na po magkaroon ng masyadong mahabang pila sa mga doctors. Number 3 is yung dialysis po. Nako, talagang tinulak po kami ni nanay na bilisan yung pag-increase ng support ng dialysis from 90 sessions to 156 sessions. Ibig sabihin yan, yung 3 times a week na pangangailangan ng mga dialysis patients will now be supported. And very soon po, i-increase pa natin yan. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.